yo snow yang ni jing ut bakal ni jing sia bakal ni kalau tak amde tang nadu bakal dan ni ka jing sakrian ka jing ya dai covid 19 ni kalau tak nadu banai bakal ting sutu ba seorang pembekalo mentah ni ka thai ke ni ibrio ki im naka tourism bun di basna di homestay di jongki di hotel di jongki di dukan di bam di denrai ngatharai nin hap ania pensngo ke sorkar bahkan perkhat andai ibrio lada galong ha kan nung tiru kum ka kenca subsidi yaki kenapa kinyo men sustain ya ka jingran di kini ke hotel namaran ni sutu ba mundai tang tu try badu ki try hotel ni try homestay ki dan ki dong try jongki ki kongut ki spa ngut pu te kinumla ya kan situ lok nama kum balong mentam pilai yum dan men bat numla hidup dan nama ka badang dan ni syadau te ngatharai ngin persen bani kan sorkar ba kan yarap kerpang ini kini diberi bijungi iba im daka tourism pan ai ka kerja subsidi dan kerja relief itu nang makin la sustain dan run di homestay.